Kaching Turamo Kapaklan. International Agri Horti Solong Best District anong 8 kilo. Greater Dipu Sport Association pen Cricket League kabatu ang Tungkiti. Kardom abrang sikado ko pantami adap kimia kardom pajerdo morning ni sabir talong peneli thare chisong teron nombir tangton pen arjek than Karbi Inglo Autonomous Council pen hojai district rong supi hojai long Karbi Hemtun kim Japan arkoni pai troxiarni adi maklong along palidan Karbi Inglo Autonomous Council pen kaching thoramo pakapsi hojai district rong supi hojai long Karbi Hemtun kikim Japan asonamong chepariding pontanglo Team Karbi Inglo Autonomous Council asongja sar pumati CM tuliram rong hang arkoi troxiarni hojai long homri dam pen laso alam pachetak alang li Karbia rong dongkia long thiri Apay song long leka pa cheklam la pen kijuna langapan ringvel ki hojia phanta council pending pupusi CM tuliram rong hang pacheta chairman Horen Singh Bay MEC Dorsing rong hang Ram Singh Timung laso atimlong chitong dun Karbi Anglong upon Birta Kimi Dibrugarh Phoangding International Agri Horti Solong Karbi Anglong Agri Sai Kampen Karche Asonamong Landun Pen Best District anong e Chipalong dun Dibrugarh along non hejong kipajut Phoangding International Agri Horti Solong Karbi Anglong Pen Tachutiki Sai Kamate Agriculture Pen Karche Hormo Thesere Thekumbong Landun Agri Horti Solong Kelan Sarangbong Karbi Anglong upon Ingvaisi Best District anong e Pajir Thesere Thekumbong Kelan along District Agriculture asai kamasai po lapen chokomaratum chitong dun. West Karbi Anglong District Arlo State Bank of India Link Branch Dongkamukam lapen Kolonga Manager Bidasing Tiso Ongdung Radatang Kakichupi at Pusi Kat News Long Birta Nangle. West Karbi Anglong long Dongkamukam pen Kolonga long State Bank of India Link Branch Manager Bidasing Tiso Ongdung Radatum pen SBI long kachothabdun atang kachupi at Pusi Radatum pen akoy people. মেনেজাৰ বিদা সিং তিছো আৰু তেওঁৰ সহযোগী কেইটামান আছে ইয়াত সেই সকলোৱে মিলি ৰাইজৰ প্ৰায় 3-400 মান একাউণ্টছ খুলিলে টকা পইচাবিলাক ভালেমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ কিন্তু সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ যিটো গতানুগতিক চলি অহাটো মানে বিসংগতিবিলাক আমি পাই আহিছোঁ আৰু বহুত ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি কেইবাটাও কমপ্লেইনবিলাক পাইছোঁ যেনে মোৰ ইমান হাজাৰ গ'ল বা মোৰ ইমান হাজাৰ আছিলে একাউণ্টছৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই এনে ধৰণৰ মানে হেৰিবিলাক কৈ ৰাইজৰ আপত্তিবিলাক আছিলে সেই আপত্তিবিলাক লৈ আমি ডংকা ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰক আমি লগ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই ডংকা ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰে মানে তেওঁ নতুনকৈ আহিছিল পুৰণাজন নাছিলে সেই নতুনজনে মানে আমি একো নাজানো আৰু ইমান দিন কিয় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিয় কমপ্লেইন দিয়া নাই কিয় কেছ দিয়া নাই এনেকৈ ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই আমাক মানে এটা বুজনি দি পঠাইছে কিন্তু সেইটো হেৰি হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া প্ৰায় 6 মাহ ধৰি এই ব্ৰাঞ্চটো কমপ্লিট বন্ধ হৈ আছে Alangli ningke no pen radaphan kachenek rong arlo kidoke laga radatum duplicate passbook selam PC lak radatang ka kecho piposi ongdo radatum pen pachini la so joini CSP asai hemlong cheklo jon pho sosi chedam hai hedet ajok inker kling lo posi berta long Alangli phan radpen insai vek chila pen nep ingnang vek nang jiposi ongdo radatum ning Kipung pen ning je renti Kadus Perangke Robin B nang kilo abirta under CSP Bank Kolonga এই বেংকত মোৰ ওয়াইফে একাউন্ট খুলিছিলে সেভিং একাউন্টত 3000 টকা আছিল কিন্তু আমি চেক কৰিবলৈ গৈছো নাই তাৰোপৰি আৰডি এটা খুলিছিলে সেই আৰডিত বৰ্তমান তেতিয়ালৈকে মানে খোলালৈকে 57000 আছিল সেইখনো চেক কৰিবলৈ গৈছো সেইখনো নাই Normalam so por pandhina forman beer timing tompanik sene Sirak
non Sirak non Birta Kamei Nangliphan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po loan kachitu one atubaphan. Labangso abarsai Kamei endonon lapen bank loan chipione pen chapachok dunon. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gaham bitch kimchi phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasan, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. 283. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo upibo thot biorta long wang tulum. Dipu hidilang so wardong 6 along ningkane sek pen rong isika chingrum pen anisan chora prui pusi perangke pen biorta nang pale. Dipu wardong 6 hidilang so long rong isi chingrum si anisan kechora bajai mek padopon. Lapen ningkan wang so nak taxi HSLC kiundon also mara tumapan la anso se kang to yang ding. Ke Charlie dun kimi senja pan bidi sore ki pipendang lok ke Charlie along kinang sot ison son niya hormuta rong asar tumpen pipa jerpon pusi biorta ribdon long. Dilay HDP Baptist Fellowship at tumchepatir pipen ingdeng crazy Dilay HDP Baptist Youth Fellowship Youth Kem Surihini Rakrinar Kep aning kana parman kachesik kachedang abirta nangle. Non kevang jar ko ni pai crazer kep ni pai inkorai si arnian ni thoma parman saini lang sa Baptist Fellowship along kepe do ponja pan chesik chedang pontanglo. Chethi chong wainon po at happy response la so youth camp paman ponpo. La so along coordinator Siva Bharota Thanbang Borsing Tiso lapen Karbing long Baptist Convention Evangelist Borsing Rongpi lapen la so amay isik kiro karcho asong dilay Rongthang Baptist Church sa tumpen po si ketok jerpen perang kiapan bidi sa Romes Timong tirika mamay po Philip Son Marak lapen chunbang Weston Singnara tumpen nang pali.
Greater Difu Sport Association pen Difu SAI patu aklam long arkoi ni pai trok siarni Four Season la pen amlapati angbong patu si Cricket League ang dungkiti patu pontang lo. Cricket League ang dungkiti ka cepate Four Season Club atum hini wicket long pen cepahai. Kahaya club atum apan Carbing Long Autonomous Council Deputy Chairman Ritis Inghi kasa kongchun bang pangkasteron GTS ya mai pu gotom terang atum sinong pajer. Kachini nang cialam SAI kipatu aklam ke Difu manjato war arai sido. Pini morning news sa Bertaban Kilapan si Kangton Poniglo, laing bom thak channel, dumit hak me, korang tu.